Sagusalia nagomba kuhashita nagomba kuhashita ndenganya menyamabanga yewe muri mwe muyera noye kwamba umubiri sagusalia nagomba kuhashita sagusalia nagomba kuhashita siwa hapa tu nakamunganire sagusalia nagomba siwa hapa tu ndenganya Bwana ili niwe katika roho yache kuwa kimwili taka kuwa katika roho yache kuwa kwenye mwili. Tunataka na pengine mtafiki iwe katika roho yache kuwa kwenye mwili. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Nawaye mwili wa mwizina rya Yesu. Wasalimu jioni ya leo. Yesu abahezagire. Yesu awabariki. Nanje ndanezerewe kumutima. Na mimi nina furaha moyoni. Ndanezerewe cyane kuba muri kino gikorane. Yesu nashi. Nina furaha kuwa katika mkutano huu. Abanezerewe mumfasha dushimire. Ulio na furaha wapunge mikono hivi. Haleluya. Tukomere amashimane ya makofi Yesu. Amen amen. Amen amen. Ego. Ndio. Kubatanzi ambao wanijui yamaze nabo wabamenya. Taniangalia wanaonijua punge mikono hivi. Murakoze cyane. Asante sana. Kubatanzi nitwa Ntahombaye Venasi. Kwa majina naitwa Ntahombaye Venasi. Nkorera mu bubwiriza bwo mu Misugi. Natumikia kwenye parish la Misugi. Ni komine ya kera Cendajuru. Ni kwenye tarafa ya zamani ya Cendajuru. Ubu ni komine yagutse Gisagara. Kwa sasa ni tarafa mpya ambayo ni Gisagara. Hanyuma intara ya kera Cankuzo. Na mkoa wa zamani ulikuwa ni Cankuzo. Ubu ni intara yagutse Buhumuza. Sasa ni mkoa mpana wa Buhumuza. Aho nsanzwe mba ninapoishi ni kubwiriza bwo kumugobwe muri santre y'Intende. Ni pale kwenye parish la Mugobwe santre Ntende. Komine ya kera Gisuru. Kwenye tarafa la zamani la Gisuru. Komine yagutse Nyabitsinda. Kwenye tarafa mpana Gisuru ambayo inakaa pale Nyabisinda. Tuweze kumenyana. Basi tumejuana. Umudamu n'abana baramenya ko nzoba ndino bacha barantuma intasho nimuzakire. Mke wangu na watoto walipojua kwamba nakuja huku walituma salamu, pokeeni salamu hizo. Mwishengero mu Misugi baramenya ko nzoba ndino barantuma intasho nimuzakire. Na kwenye kanisa la Misugi na penye walituma salamu. Kuimana twajufise gikorane kinini kundwe heze. Jumapili iliyopita tulikuwa na mkutano tena mpana mu karere ka Cankuzo. Turiko turasezerana twatomanye intasho namuzakiye. Murakoze Yesu abaheza. Sana Yesu awabariki. Ndanezerewe kuba hano Kigororero. Nina furaha sana kuwa hapa Kigororero. Ndaheruka kera cyane. Ni miaka mingi kuwepo mahali hapa. Sinzi ko hari abakivyibuka bo mu Kigororero. Sikumbuka kama wa Kigororero wanakumbuka. Haza bara hano hali ya hepfo. Kipindi nilipokuwa nakuja nilikuwa pale wakoko chini huko. Narabanezerewe cyane. Siku hiyo niliwafurahia sana. Mungu nongeye kunezerwa. Hata sasa nimewafurahia sana. Yesu nawampeza. Yesu awabariki sana.
Tushishikare rero. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Saguzari ahandi ndagomba kuhashitsa. Saguzari ahandi ndagomba kuhashitsa. Ndenganyamana. Ndenganyamana nyamabanga. Yera muri mwe muyera. None kwama muri. Saguzari ahandi ndagomba kuhashitsa. Tusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Igitabo cy'Itanguriro 12 duhereye ku murongo wa mbere. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 kuanzia mstari wa kwanza. Itanguriro 12 ku murongo wa mbere. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 12 mstari wa kwanza. Turabandanya tugeze ku murongo wa 4. Tunaendelea kufikisha mstari wa 4. Uhoraho abarira Aburahamu. Bwana akamwambia Aburahamu, ati va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so. toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uje mu gihugu nzokwereka, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. nanjye nzoguhindura ubwoko bukomeye, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. nzoguha umugisha, izina ryawe rube rurangiranwa, na kukubariki na kulikuza jina lako, n'abandi baze bagire umugisha kubwawe, na wewe uwe na baraka. abazoguhezagira nzobahezagira, nami nitabariki wakubarikao, kandi uzokuvuma nzomuvuma, naye akulaniye nitamulaani. kandi muri wewe ni imiryango yose yo mu isi izoherwa umugisha, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Amen. Amina. Tuongere ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Tuongeze injili ya Luka 24, dusome ku murongo wa 50. Luka 24 murongo wa 50. Sura 24 na ule mstari wa 50. Turasoma. Tutaenda kusoma. Abavanaho abashitsa harabana ni Betania, akawaongoza mpaka Betania, aterura amaboko arabahezagira, akainua mikono yake akawabariki. Atandukanywa nabo aduzwa mu ijuru. Ikiwa katika kuwabariki alijitenga nao, nabo baramusenga, akawachukuliwa wakamwabudu. Ku murongo wa 51, akibahezagira atandukanywa nabo aduzwa mu ijuru. Ikiwa katika kuwabariki alijitenga nao, akachukuliwa juu mbinguni. Nabo baramusenga basubira i Yerusalemu bafise akanyamuneza kenshi, wakamwabudu, kisha wakarudi Yerusalemu na wenye furaha kuu. bama mu rusengero ubudasiba, nao walikuwa daima ndani ya hekalu wakimsifu Mungu. Amina. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Kuri mugoroba twagomba tuvugane aya majambo. Katika jioni ya leo ningependa tuongee maneno haya. Ijambo riri muri mirongo yose tumaze gusoma, tuja kuvugana ku ijambo rivuga kunguruza no guhezagirwa. Neno ambalo tutaongea litakuwa linatuambia kunguruza no guhezagirwa. Kunguruza, guhezagirwa. Inasema kwamba kubadilisha nafasi na kubarikiwa. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Kunguruza, guhezagirwa. Subiramo. Kubadilisha nafasi na kubarikiwa. Kunguruza, guhezagirwa. Kunguruza, guhezagirwa. Kunguruza, guhezagirwa. Kunguruza, guhezagirwa. Kunguruza, guhezagirwa. Kunguruza, guhezagirwa. Naya majambo tugira tuvugane. Haya maneno ambayo tutaongea katika jioni ya leo. Aha,
mu gitabo cy'Itanguriro turabona inkuru za Aburahamu niko tumaze gusoma. Kwenye kitabu cha Mwanzo tunasikia habari za huyu Abrahamu. Aburahamu ahantu yavukiye umuryango yarimo barabanyabyaha bakwisha amategeko. Ibrahimu alipozaliwa walikuwa ni watu watenda dhambi, basenga ibigirwamana, walikuwa ni waabudu miungu, ariko Imana iramugomwa itegura kumuhezagira. lakini Mungu akamutamani ili amubariki. Kugira ngo ahezagirwe byasaba ko yunguruza akava muri uwo muryango w'ibigirwamana. Ili abarikiwe ilikuwa ni lazima atoke kwenye huo ukoo. Imana ikiramuhamagara, Mungu akamuita. Mungu akamuita. Aburahamu yumva ijwi. Ibrahimu akasikia sauti. Aburahamu yumva ijwi. Ibrahimu akasikia sauti. Aburahamu yumva ijwi. Ibrahimu akasikia sauti. Ijwi liramuhamagara riti Aburahamu. Sauti kamuita Ibrahimu. Aburahamu. Ibrahimu. Nakwifurije kumva ijwi ry'Imana kuri mugoroba. Nakusina wewe usikie sauti ya Mungu. Wewe uri kuranyumviriza. Wewe unalisikia mahali hapa. Imana kuri mugoroba. Nakusikia katika jioni hii usikie sauti ya Mungu. Nakwifurije kumva ijwi ry'Imana kuri mugoroba. Uliyepo katika siku ya usikie sauti ya Mungu. Muri iki kibanza shangura hadi na kama uko kwenye nafasi hii au sehemu nyingine, nakusikia sauti ya Mungu. Shangura hadi na kwifuriza ijwi ry'Imana. Kama uko mahali hapa au sehemu nyingine, nakusikia sauti ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Imani iti Abraham. Mungu akasema Abrahamu, va mu nzu, toka kwenye nyumba ya baba yako. va mu nzu ya so, Toka kwenye nyumba ya baba yako. va mu muryango w'iwawe. Toka kwenye ukoo wenu. Va mu gihugu cy'iwawe. Toka kwenye nchi yenu. Uzokwereka. Wende nitakapokuambia. Osha mu gihugu nzokwereka. Wende kwenye nchi nitakayokuambia. Osha mu gihugu nzokwereka. Wende katika nchi nitakayokuambia. Uyu munsi Imana iraguhamagara. Siku ya leo Mungu anakuita. Wewe uri mu bibazo. Wewe ambaye una shida. Wewe uri mu ngorane. Wewe ambaye una matatizo. Wewe uri mu byaha. Wewe ambaye kwenye dhambi. Mugoroba w'ijwi ry'Imana. Katika jioni ya leo sikia sauti ya Mungu. Mugoroba w'ijwi ry'Imana. Katika jioni ya leo usikie sauti ya Mungu. Mugoroba w'ijwi ry'Imana. Jioni ya leo usikie sauti ya Mungu. Iramuhamagara. Mungu akamuita. Aburahamu. Ibrahimu. Ibrahimu. Va mu nzu ya so. Toka kwenye nyumba ya baba yako. Mu muryango w'iwawe. Toka kwenye ukoo wenu. Mu gihugu cy'iwanyu. Toka kwenye nchi yenu. Wunguruze. Uende. Ujaho nzokwereka. Wende nitakapokuambia. Ujaho nzokwereka. Wende nitakapokuambia. Ujaho nzokwereka. Wende nitakapokuambia. Imana yahamagaye ikabereka aho bakwiye kuja, tudoze ibiganza dushimira Imana. Tupunge mikono wale Mungu aliwaita kaonyesha watakapokuwa. Haleluya. Haleluya. Bana data, ijwi ry'Imana. Ndugu zangu, sauti ya Mungu. Ijwi ry'Imana ni ryiza. Sauti ya Mungu ni nzuri sana. Ijwi ry'Imana riraryoshe. Sauti ya Mungu ni tamu sana. Uyu muntu aryumvise arimukura ahantu habi rikamushira heza. Mtu anapoisikia hiyo sauti ya Mungu inamtoa sehemu mbaya inamweka sehemu nzuri. Mukura ahantu habi rikamushira heza. Inamtoa sehemu mbaya inamweka sehemu nzuri. Uwo umwanya umuma wese ngo ashinge intaha Imana yamukuye twobivuga bukarinda bucya. Mungu mtu amepewa nafasi ya kusema uje kutoa ushuhuda, tungerara hapa. Kuburi ngaha nuko Imana yaguhamagaye uko. Kuwa hapa ni kwa sababu ulisikia sauti ya Mungu. Kuba wubaha Imana nuko yaguhamagaye ukumvijwe. Kuwa unamtii Mungu kwa sababu ulisikia sauti yake. Yesu nashi. Yesu asifiwe. Kuri umugoroba wumvijwe ry'Imana. Katika jioni ya leo usikie sauti ya Mungu. Ariko araho bishika umuntu akayoberwa ijwi ry'Imana gashobora kugira. Lakini kuna wakati mtu anasahau sauti ya Mungu. None rero ibyitiranije mpwemu yera ari hano. Ukifananisha Mungu Roho Mtakatifu yuko mahali hapa kufafanulia. Ni wewe musobanuzi mwiza. Roho Mtakatifu ni mfafanuzi wetu. Haleluya. Haleluya. Kandi irakutumba ruje y'Imana irakubonika gutondeke. Tena unaposimama kumfuata Mungu, Mungu anakuongoza. Ndafisa akana kakunda kuririmba. Ubu ni gisore. Nina mtoto mdogo alikuwa anapenda kuimba. Nara yarumva karirimba ingene baririmba. Alikuwa anaimba. Amareba karirimba hayingabiye wayiwa yahawe
none yaba yamaje kuyumba, kwamba kuna baraka uliyokuwa umepewa lakini imeanza kutikisika. hayingabiye wayahawe none yaba yamaje kuyumba, kwamba kuna baraka uliyokuwa umepewa lakini sasa vina yumba yumba. ivyanwa navyo vyayahunguyuje, eti ndevu nazo zimeshatoweka. iyo ngabiye yawe, kwamba ombea baraka hiyo, karama yako. urumva rero yaratumbereye kuvuga ngo ivyamwa vyarahungurutse. Yeye alikuwa anataka kusema kwamba matunda yalishatoka, akavuga ivyanwa yameshapukutika. Yeye akawa anasema ndevu. ariko naho biruko, lakini pamoja na hapo Mungu yeye yarabona ko atavuze ivyanwa, ko atumbereye ivyamwa. Mungu alikuwa anaona kwamba makusudi yake alikuwa anataka kusema matunda. Igihe duhusha tutaratuja y'Imana iri, kuna wakati tunapotea tunapokuwa tunaelekea kwa Mungu. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Samueli yari mu rusengero rw'Imana. Samueli alipokuwa hekaluni mwa Bwana, hafi impande y'isanduku y'Imana, karibu na sanduku ya Mungu, yumva ijwi ry'Imana, akasikia sauti ya Mungu iramuhamagara ikimuita, iti Samueli, Samueli, kwamba Samueli, 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 Samueli. Irikira guhamagara uyu munsi kuko yahamagaye Samueli. Leo sauti ya Mungu inakuita kama ilivyomuita Samueli. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Namuri hariya mu mihana, namuri mwitongo, kama huko majumbani au shambani, namuri kuratembera uri mwibarabara, kama huko unazunguka barabarani, Imana iramuhamagara iti Samueli, Samueli. Mungu akamuita Samueli, Samueli. Samueli aca yiruka aja iyo Eli ari umutama Eli. Samueli akamukimbilia Eli, aragenda kumutama Eli ati nditavye. Akaenda kwa mzee Eli akasema nimeitika. Umutama ati sije nguhamagara. Mzee akamwambia mimi sijakuita. Sije nguhamagara. Mimi sijakuita. Subira kuryama mwana. Rudi kulala. Samueli aragenda araryama. Samueli akaenda kulala tena. Aryamye. Alipolala gatoyi, Imana yongera kusikiliza kidogo, Mungu akamuita tena. Imana yagomwe ntibareka. Mungu aliyekusudia kuwaita hawaachi. Imana yagomwe ntibareka. Mungu aliyokusudia kuwaita hawaachi. Mungu akamuita tena Samueli, Samueli. Simana yamuhamagara Samueli ntiyari bwamenye ijwi ry'Imana. Samueli alikuwa hajajua sauti ya Mungu. Ntiyari bwamenye ingene Imana ivuga. Alikuwa hajui kwamba Mungu anaongeaje. Nakwifuriza muri iki gikorane utahura ijwi ry'Imana. Na kusi katika mkutano huu usikie sauti ya Mungu. Muri iki gikorane nakwifurije kumva ijwi ry'Imana no kuritahura. Katika mkutano huu na kusikia sauti ya Mungu na uitike. Umutama aramubwira ati sije nguhamagaye, subira kuryama. Mzee akamwambia mimi sijakuita, rudi kulala. Hanyuma rero abandanije kumva iryo jwi agasubira kumutama. Baadaye alipoendelea kusikia hiyo sauti akarudi kwa mzee. Umutama acaratahura ati aha, uyu mwana ni Imana irikira muhamagara. Mzee akajua kwamba hii ni sauti ya Mungu inayomuita mtoto. Acaramubwira ati genda uryame. Akamwambia nenda kalale. Subira kandi kumva ijwi. Utakaposikia hiyo sauti tena, akavuga uti Uhoraho ndi hano umusavyi wawe, ndateza amatwi n'ubu. Useme Bwana natega masikio, niko mbele yako. Vuga Mwami Yesu, vugana n'abantu bawe. Vuga Mwami Yesu, vugana n'abantu bawe. Vuga Mwami Yesu, sema Bwana, sema na watu wako. Sema Bwana, sema na watu wako. Ishengero ryawe turi imbere yawe, kaze Mwami Yesu, vugane n'ubwoko bwawe. Vuga Mwami Yesu, sema Yesu, sema na watu wako Yesu, sema na watu wako. Abakozi bawe twese turi imbere yawe, kaze Mwami Yesu, vugane n'ubwoko bwawe. Vuga Yesu, sema na watu wako. Reka Imana ivuga muri kino
Haleluya. Acha Mungu aseme na watu wake. Hogana n'abantu bawe. Haleluya. Hoga mwami Yesu, hogana n'abantu bawe. Yesu ongea na watu wako. Amina. Amina. Yesu ongea na watu wako. Ramukanya n'uwo mwicaranye. Salimia na ndugu yako. Shike mkononi. Mwambie kwamba Yesu yuko mahali hapa. Yesu ali hano. Mwambie kwamba Yesu yuko mahali hapa. Yesu ali hano. Mwambie kwamba Yesu yuko hapa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa. Amen. Yesu yuko mahali hapa. Amen. Haleluya. Ningependa kuvuga muri iki gikorano Yesu ari hano. Ningependa kuambia kwamba Yesu yuko mahali hapa. Iki gikorano cyategurwa Yesu yarabimenye. Wakati wanaandaa mkutano huu Yesu alikuwa anajua. Nisho gituma tantamba ziyahabaya na. Ndiyo maana kutokea upingamizi wowote. Nisho gituma abashitsi Imana yabashikanya amahoro. Ndiyo maana wageni wamefika salama. Yesu yarabimenye. Yesu alikuwa anajua. Yesu yarabimenye. Yesu alikuwa anajua. Ara hagati mu gikorano. Yuko mahali hapa. Amen, amen. Mureka vuge rero. Mwache aseme na wewe. Ubandanya wugura wumva ijwi ry'Imana. Fungua roho yako usikie sauti ya Bwana. Samueli Umutama Eli aramenya ko ari Imana. mzee akasema akajua kwamba ni sauti ya Mungu. Genda uryame. Nenda ukalale. Nabasubira kumva ijwi. Utakaposikia sauti tena Ujuvuga tuhoraho umusavye wawe ndi hano ndateza amatwi. useme kwamba Baba niko mahali wapisema na mimi. Uhugurura amatwi y'umutima. Fungua masikio ya rohoni. Yesu aragomba kugukorera ibitangaza. Yesu anataka kukutendea miujiza. Yesu aragomba kukunguruza. Yesu anataka kukuvusha. Aburahamu rero amaze kumva ijwi. Ibrahimu aliposikia sauti asharahaguruka akanyanyuka, arava mu nzu ya se, akatoka kwenye nyumba ya baba yake, ava mu muryango w'iwabo, akatoka kwenye ukoo wao, arava mu gihugu cy'iwabo, akatoka kwenye nchi yao, acaragenda Imana, akaelekea Mungu anapomwonyesha. agenda atazi yaja. Alikuwa anaenda bila kujua anaelekea wapi. Atazi yaja. Alikuwa hajua anaelekea wapi. Waramenya ati kwa Imana impamagayira. Lakini alikuwa anajua kwamba kwa sababu Mungu ameniita. Imana impamagayira ndo. Kwa sababu Mungu ameniita ataniongoza. Atazi yaja. Alikwenda bila kujua anaelekea wapi. Marero rabandanya aganza urugendo rurerure. Lakini akaendelea safari ndefu, kilomita nyingi. Ashitsa Imana yamubariye. Alipofika sehemu alipomwambia, Imana iti naho. Mungu akamwambia ni hapa hapa. Acha yubaka igicaniro. Akajenga madhabahu. Tangura gushikanira Imana no kuyisa. Akaanza kutoa sadaka. Haleluya. Haleluya. Yemwe shengero ry'umwana. Kanisa la Mungu. Imana itunguruje. Mungu akitusema tuhame, itutereka ahandi hantu, akituhamisha akatuweka sehemu nyingine. aratunguza akadutereka ahandi hantu, anaweza kutuhamisha akatuweka sehemu nyingine, tukaza dukorera Imana mu butungane, tukaanza kumtumikia Mungu vizuri, dukorera Imana nk'abayimenye, tukamtumikia Mungu kama wanaomjua, imutse tukava mu bigirwamana, tukitoka kwenye dhambi zile za kale. aho Yesu akuye mu bigirwamana tuduzishe. Yesu aliwaponya mambo mengi, wapunge mikono. Yesu akuye mu kawaragwe tuduzishe. Yesu aliwaponya uwezo wapunge mikono hivi. Nico gituma turi ngaha dushimye. Ndio maana tuko hapa, tuko tunashukuru. Imana iramubwira iti, Mungu akamwambia kwamba uzoguhezagera nzomuheza, atakaye kubariki na mimi nitamubariki, uzokuvuma nzomuvuma, atakaye kulani na mimi nitamulani. fata ukuboko uwo muri kumwe, Shika mkono ndugu yako hapo ambao umekaa pamoja, utabana b'Imana turi ab'igiciro, kwamba watoto wa Mungu ni wa thamani. abana b'Imana, Watoto wa Mungu ni wa thamani. uzoguhezagira, Atakaye kubariki, uzokuvuma, atakaye kulani, mubwira ati turi ab'igiciro, mwambie kwamba sisi ni wa thamani. turi ab'igiciro, Sisi ni wa thamani. turi ab'igiciro, Sisi ni wa thamani. abana b'Imana nabo
watoto wa Mungu ni wa kuheshimu. Imana ivuga ngo, Mungu anasema kwamba umuntu azobatunga urutoki, atakayewasonta kidole azoba ariko arakora Imana, atakuwa nagusa kwenye mboni za Mungu. uzabagirira nawe azoba ariko aratunga arakora Imana mu jisho. Atakayefanyia mabaya atakuwa anagusa kwenye jicho la Mungu. Uratoseka ngo yumve. Muramaze gutoseka ngo? Utoseka ubyumva gute? Ukinyona nukuvuga umuntu agiriye nabo umuntu w'Imana, abakoze Imana mu jisho. Anayemfanyia mabaya mtu wa Mungu anagusa kwenye jicho la Mungu. Jicho ni sehemu ambayo inaumia sana. Nukuvuga rero abababaje Imana, kwa hiyo anakuwa amemuumiza Mungu. Ntuzogirire nabo umuntu w'Imana. Usimfanyie mabaya mtu wa Mungu. Ntuzokiyumvira nabo umuntu w'Imana. Usimfikirie vibaya mtu wa Mungu. Ntuzocokora umuntu w'Imana. Usimchokoze mtu wa Mungu. Kuko uriko urakora Imana mu, kwa sababu unakuwa unagusa kwenye mboni za Mungu. Uriko urakora Imana mu jisho. Unagusa kwenye jicho la Mungu. Umutaramu umwe, mtaalamu mmoja, umutunzi umwe au tajiri mmoja, yari afise iduka, alikuwa na duka ni magazine au duka kabisa. Baadaye muraza abantu b'abatunzi barashobora gushira ibipupe, usinzi ko murabibona. Unajua matajiri mara nyingi uwaga wanaweka midoli dusanga bihagaze, ambao unakuta wamesimama, kandi hari n'ibyo usanga byambaye ibirato, na kuna wengine wanakuta wamevaa viatu. Usipoangalia vizuri, bali kipupe cy'umugabo usanga nyine ari urugabo nyine rumeze. Kama ni mdoli wa mwanaume unakuta kama vile mwanaume. Namba ni ngumi usanga ari gipupe. Kama ni mwanamke unakuta kama vile mtoto wa kike. Anaisha gipupe cyari mu iduka. Kwa hiyo huyo mdoli alikuwa kwenye duka lake, chaye wake mekaa hivi. Umuntu ataraza, mtu mwingine akaja, arabaza, akauliza wahanangahe, akasema hapa ni shingapi? Wahanangahe, hapa ni shingapi? Kimura kikaingira kumutolea macho, wahanangahe, hapa ni ngapi? Ikishuri jambo hakikumujibu. Biblia inasema kwamba Imana yacu ni Imana ivuga, Mungu wetu ni Mungu anayeongea. Mungu wetu ni Mungu anayeongea. Mungu wetu ni Mungu anayesikia. Mungu wetu ni Mungu anayejibu. Komera mashi. Pigie makofi Mungu. Amen, amen. Haleluya. Bariki bigirwamana, lakini mizimu, miungu bifise amaso ntibibona, wana macho lakini hawaoni, bifise ibirenge ntibigendagenda, wana miguu lakini hawatembei, bifise imihogo ntibishobora kuvuga, wanakoo lakini hawaongei, bifise amazuru ntibimotegwa, wana mapua lakini hawanusi. Lakini Mungu wetu anasikia, inavuga, inaongea, inanusa. Imotegwa ryari? Inanusa lini? Igihe abagororotsi bariko barasenga, wakati watakatifu wanaomba, igihe abagororotsi bariko bararirimba, watakatifu wakiimba, iramotegwa. Mungu ananusia, iramotegwa, ananusa, iramotegwa, ananusa, irageza amazuru amotegwa, ana mapua ananusa, ana masikio anayosikia. Haleluya, haleluya. Ngerenda kugira yimotewe. Nataka nikwambie Mungu akinusa vizuri. Bivuga ngo amasengesho y'abagororotsi, Biblia inasema kwamba maombi ya watakatifu bagomota neza imbere y'Imana, yani ni manukato mbele za Mungu. Ariko amasengesho y'abanyabyaha, lakini maombi ya wafanya dhambi igisasema kuhoraho, ni chukizo mbele za Mungu. Maana y'abagororotsi bariko barasengera mote, wakati wa watakatifu wakiomba Mungu ananusa, y'abagororotsi bariko bararirimbira motegwa, watakatifu wanapoimba Mungu anasikia kama manukato. Abamaze kumotegwa shirama kwa hejuru turana, ambao walishasikia murakoze harufu nzuri, abamaze kunukirwa shirama kwa hejuru turana, ambao walisikia harufu mbaya. Mbega iyo umotewe bigenda gute? Ukisikia harufu nzuri, unavuta hewa, unaenda kuvuta hewa hivi. Igihe bakaranze
washonje bagakaranga, wakikaranga ukiwa na njaa, ukumva bwakubuye, ukasikia harufu, uchukwirikiza mazuru, unatuma mapo unaendelea kumusa, uzawumva amate mu magage, unaanza kusikia mate huku kwenye koo, ugacumira, unaanza kumeza, kumira bica amata cagenda ngo gidu, kwa kumeza unasikia gigu. none washonje ndikaba kagiye hivi, kama unanja sisi kama umeingia kweli. Haleluya! ariko nagoma nakubarire, lakini nataka nikwambie yoshisanu hanuka hata moto, ukifika sehemu ambayo ina harufu mbaya, gohego no kwimotereza, huwezi kunusa kabisa. mu gishingo cyo kwimotereza urinukura, unaziba mapua, murazi nyene binukura, unasikia ziba na unafanya ninukure tume, sorry, fanya hivyo tena, ninukure. Amasengesho y'abanyabyaha, maombi ya watenda dhambi, Mungu hasikii harufu nzuri. Nyimbo za watenda dhambi, Mungu hasikii harufu nzuri. Aririnda umunyabyaha, Imana ivuga ngo watenda dhambi akiimba, Mungu anasema asenze, akiomba ariko abagororotse, lakini watakatifu ikimotegwa, Mungu anasikia kwa watakatifu. Anaendelea kusogea akinusa, anavuta, imigisha igashayururuka, baraka zinaenda kumiminika. Haleluya! Ndiyo maana ukiwa unamuomba Mungu akiwa ananusa, unasikia baraka zinamiminika. Katika mkutano huu baraka ziko zinamiminika. Pokea baraka kutoka kwa Mungu. 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 Pokea baraka. Mungu yuko anatembea mahali hapa. Imani chayuruka. Mungu anashuka. Imegishikamanuka. Baraka zikamiminika. Ukachaumva amina. Ukasikia amina. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. None rero Samueli. Ndiyo maana Samueli, Imana maze kumva ijwi ryayo, aliposikia sauti ya Mungu, vuga tuhoraho nuko kumusavye, akasema Mungu, niko mahali hapa, sema na mimi. Umusavye wawe ndateza amatwi. Mwanao niko hapa, sema na mimi. Imana ikiramubwira. Mungu akamwambia. Amubariye amabanga akomeye. Alimwambia siri nzito ajanye n'ibizoba kuri bene Eli bakorera Imana bafise ibyaha, ambayo ilikuwa inahusiana na watoto wa Eli waliokuwa wanakutukia Mungu akiwa na dhambi. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Imana inagomba kugutangariza. Mungu anataka kutangazia. Yesu anagomba kugutangariza. Yesu anataka kutangazia. Sohoka uve mu byaha. Toka kwenye dhambi. Sohoka uve mu nzira y'ibigirwamana. Toka utoke kwenye miungu. Sohoka mu nzira y'abarozi. Toka kwenye nyumba ya wachawi. Usambanyi. Toka kwenye usinzi. Toka kwenye ulevi. Toka kwenye ubaya. Gomba igushitani kwereka. Mungu anataka kukuvusha ili akuonyeshe. Ukubali ufuate Mungu anapokuelekeza. Yesu nashimwe. Yesu asifiwe. Tukarutera ku nkuru za Shagipupe. Tukirudi kwenye ile habari ya mdori, rumba rero kiguma kiri ngaho nyene ndikivuga. Huyo mdori anabaki bali haongei. Urabona menga n'umuntu. Ukiona linakuangalia utafikiri linakuona. Ngirigirwa mana rero basenga umuyaga ntakivamo. Wanaoomba miungu nao wanaabudu upepo, hamna kinachoendelea. Kubishura haiwezi kuwajibu. Naho babishikanira ntaye. Hata kama wanitolea sadaka. Haimanero wa muntu avuga jewe mu magazini ya ntuze hari uwo mugore suko kugayana. Ule mtu akasema kwamba kwenye duka la fulani kuna mwanamke, yeye ana kiburi. Uwo mugore suko kugayana. Huyo mwanamke ana kiburi kabisa. Mubajije ngo wigurire ibintu ntakwishura n'ijambo. Ukimuuliza kwamba ununue bidhaa hakujibu.
wakandi wari kubimenye. Wakamuuliza, wewe ulikuwa huna habari? Ujya si umugore. Yule sio mwanamke, Ni igipupe. ni mdoli. Undi munsi rero caragenda. Siku nyingine akaenda asanga hicaye umudamu uwo mubosi. Akakuta amekaa mwanamke wa huyo bosi. Acagira ngo ni ca gipupe. Akafika kwamba ni yule mdoli. Acaragenda hakugira ngo abanze mubaze. Akaenda baada yagiye akora mu jisho ngo kumbe kine kabla hajamuuliza akamugusa jishoni kwamba iki ni ca gipupe. Akasema huyu ndiye yule mdoli. Yule mwanamke akapiga kelele sasa. Umeniharibu jisho langu. Yesu asifiwe. Ntuzokore mu jisho ry'Imana. Usiguse kwenye jisho la Mungu. Sauli ariko rero arahama ishengero. Sauli alipokuwa anatafuta kanisa la Mungu, Imana iti ni jewe Yesu uri kurahiga. Yesu akamwambia, ni mimi Yesu unayemtafuta. Abakijijwe zububahe, waliokoka waheshimu. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Umugabo wiwe acaraza, mume wake akaja, wamugambarira igituma womenera ijisho umugabo. Akamuuliza, kwa nini umeharibu jisho la mke wangu? Umugore wanje ugira mumena ijisho taje gute? Kwa nini umeharibu jisho lake mke wangu? Bari bambariye ko ari igipupe. Akasema kwamba walikuwa wameniambia kwamba ni mdoli. Nagira ngo ni igipupe. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria kwamba ni mdoli. Yesu atutabare cyane. Yesu atusaidie sana. Imana yacu si igipupe. Mungu wetu sio mdoli. Imana ni Imana yumvikishura. Mungu ni Mungu anayejibu. Imana ikora ibitangaza. Mungu anayetenda miujiza. Uzoguheza gira nzomuheza. Atakaye kubariki naye nitamubariki. Uzokuvuma nzomuvuma. Atakaye kulaani na mimi nitamlaani. Amahanga yose mwisi, maana ukoo wote wa duniani azoronka umugisha kubwawe. Watapata baraka kupitia kwako. Azoronka umugisha kubwawe. Watapata baraka kupitia kwako. Uwo mugisha usigura ngwiki. Kwa hiyo baraka maana yake ni nini? Uwo mugisha uko kuri Ibrahimu mbega nuwahe? Baraka ile kutoka kwenye Ibrahimu ni baraka gani? Uwo mugisha uko kuri Ibrahimu ni Yesu Kristo. Hiyo baraka inayotoka kwa Ibrahimu ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amahanga yose, mataifa yote watapewa baraka kupitia kwake. Yesu ashimwe. Yesu asifiwe. Abrahamu nta kana yari afise. Ibrahimu alikuwa hana mtoto. Imana imaze kumuhamagara kunguruza akaja himubwiye. Mungu alipomuita akatoka alipokuwa, niho yatanguye kuronka amasezerano. Ndipo alianza kupewa ahadi. Uri mu bigirwamana, uri mu vyaha, ntuzoronka amasezerano. Kama uko kwenye miungu utapata ahadi. Imana ntimuzovugana uri umunyabyaha. Mungu hawezi kuongea na watenda dhambi. Imana ntimuzovugana uyibabaza. Mungu hawezi kuongea na mtu anayemuumiza. Imana ntimuzovugana ukiyikora mu jisho. Mungu hataongea na mtu anayegusha kwenye jisho lake. Amaze kunguza akaja himubwiye ikimuha amasezerano. Alipokwenda Ibrahimu, Mungu alipomwambia, akana yari afise, alikuwa hana mtoto, ijira mu barate Abrahamu, akamwambia Ibrahimu, sohoka hanze, toka nje. Namuchana namusohokana hanze, akampeleka mpaka nje, akamuonyesha angalia angani. Abrahamu aremera arangana. Ibrahimu akaangalia. Aramubaza tuoniki. Mungu akamuuliza unaona nini? Ndabona inyenyeri. Akasema naona nyota. Atukuona zige nyenyeri ni kurubyaro rwawe ruzongana. Akamwambia unavyoziona zile nyota ndipo uzao wako utakaolingana. Kama yari afise, alikuwa hana mtoto hata mmoja. Amuweza yashaje. Hata mke wake alikuwa amezeeka. Abrahamu acharize. Ibrahimu akatumaini. Kiramujana hano umusenyi. Basi akamupeleka kwenye mchanga. Ati ibi ni biki? Akamuuliza hii ni nini? Ati ni umusenyi. Akasema huyu ni mchanga. Urubyaro rwawe ruzongana. Akasema uzao wako utalingana na mchanga. Haleluya. Haleluya. Abrahamu acharize. Ibrahimu akatumaini Mungu. Sara byara umwana w'umuhungu. Sara akapata mtoto. Yitwa Isaka. Mtoto wa kiume Isaka. Umwana w'ikinege. Mtoto mmoja. Akuze. Aragasore gatoga. Alipokuwa amekuwa akiwa kijana, Alichiti ndamukeneye. basi akamwambia kwamba anamhitaji. Kumoma kw'ikimazi. Mupe
kama dhabihu. Abrahamu acaravyemera. Ibrahimu akakubali. Ukumva ijwi ry'Imana ntuzoje impaka. Utakaposikia sauti ya Mungu usibishe. Ukumva ijwi ry'Imana ntuje impaka n'Imana. Ukisikia sauti ya Mungu usibishane na Mungu. Abrahamu acaramutwara. Ibrahimu akampeleka. Begereje kuduga ku musozi Moria. Walipofikia karibu na mlima Moria, aca yakinywa abakozi bari bazikoreye. Akawanyang'anya wa watumishi kuni. Aca ziremeka kaka. Akamtwisha yule mtoto wake. Aca karazidugana ku musozi. Mtoto wake akazibeba kwenye huo mlima. Karazidugana ku musozi. Akazibeba kwenye huo mlima. Bageze mu nzira. Walipofika njiani, ahindukira karamubaza. Yule mtoto akamuuliza, ati papa, baba, kwingwi tuzitwaye? Mbona kuni tunazo? N'umuriro tukaba tuwutwaye. Na moto tunao? N'imbugita tukaba na kisu tunacho? Ikimazi kirihe? Dhabihu iko wapi? Abrahamu ati nitwashika Imana iraciro. Ibrahimu akamwambia kwamba Mungu atajipatia dhabihu. Barabandanya kuri wa musozi Moria. Wakaendelea kwenye ule mlima. Bashitse yaratura inkwi. Walipofika kule akatua kuni. Abrahamu arubaka igicaniro. Ibrahimu akajenga madhabahu. Igicaniro. Akajenga madhabahu. Ashira kwinkwi. Akaweka kuni. Aca wakakana. Akamfunga yule mtoto. Agatereka ku gicaniro. Akaweka kwenye madhabahu. Aca sokora imbuga. Akatoa kisu. Agira ngo akerere. Alipotaka kukata, yumvira irindi ijwi. Akasikia sauti nyingine. Ab'Imana bama bumva ijwi ry'Imana. Watoto wa Mungu wanasikia sauti ya Mungu kila wakati. Watoto wa Mungu wanasikia sauti ya wakati. Watoto wa Mungu wanasikia sauti.